Ngiye kujya muri genge. Zirenge ni igiki? Genge. Ushaka kuzamena agatuza, girenge ni igiki? Ndio ku shiro gute. Niyo ngiye Wanyweye ibiki? Wanyweye ibiki muhungu wa? Gute. Wanyweye ibiki? Akubura ndo wandenza mama. Reba hano. Wanyweye ibiki kano kanya? Mwana wa ubaye. Ngiye kuzagenda. Ubuzima. Tuntu natwe dore. Urazibona bye? Shaka kuzanyica wowe. Oya ngiye kuzajya ndakubita utuntu nanjye Java. Shaka yuko Java ari tuno tunyigisha. Yo, bimeze bite muhungu? nawe wasibiye mu nzira. Sha naga no gusibira mu nzira mani. Nako ntushaka kugira bikora. Uzi nanjye ngikiga, nawe nasibiraga mu nzira. Nawe wasibiraga mu nzira. Nge najyaga ku ishuri. Bakigisha ibintu ndari kumva nkahita nsibira mu nzira. Wapi ngiye naga ari ibyo mani. None ni ibiki? Wapi ngiye mani banyirukaniye kano kantu mani. Akahe? Kano mani. Ni rumogini kikahe? Kanyereka. Agafari. Karihe? Andagaca narindi ko nakabaye muntu prof arimo mani. Yahise nkubita umunyatu mpita musimbukira mu kubita akantu ko ku kibuno mpita nimanukira. Ariko genda kubwiraga muhungu. Ibyo bintu biri kwigira uri n'umunyeshuri basi uzashobora urivemo nanjye dore narivuyemo. Ako shawe wari unikihebe mani. Usko bajya bambwira amakuru yawe kuri kiriya kigo nigaho. Cyajya ngutinya nuko nyine n'ubundi nyine tumeze kimwe. Aho maye burabo profe wa ukwiye gukubitwa mani. Nubundi se ubusanzwe ubona noroshye. Wapida. Zira migeri zawe nazo ndazubaha. Izo migeri njye buri munyeshuri wamvugagaho gato nahitaga mukubita. Do uke. Ubwo si urugero. Ako mani bura wambaza ikintu nje kukurebera none tuje kundebera iki? Eje ukubwira mani ngo ngire inama. Ugira inama y'ibiki? Nje gushaka umuviye mubwire ko banyirukanye. Nje gushaka umuviye mubwire ko banyirukanye. Genda wowe reka nkubwire rero. Genda ukora ikiri mu maranga mutima yawe. Niwumva umutima wawe umutima nama muri guhamanya 100% ko wajya kumureba. Ugenda umurebe. Niba viye wawe akarishye. Ugende uze twicaranire saa 11 nizigera utaha. Sibyo? Ago ngiye nari mfite gahunda. No kuvuga ngo ngiye nigire muri genge yawe noneho byeruye. Genge y'ibisuma? Ushoboye kwiba? Kwiba? Ushoboye kwiba? Kwiba nitwo tuntu twanjye. Ubundi hari n'umutungo ububitse do. Karamugu. Ubutaka kamariri. Ubu rero ngurasoze ewe. Na nubwo nanayandikisha ibisambo tubyandikisha gikoranabuhanga. Basi kano kantu wamenye ko nakakujyanye mani. Aka nakumvishe ndakureka. Ago kuba wandetse nyine nibigaragaza ko ndenze nabandi bandeka. Genda ufata umwanzuro ugenda ubwireswe niba ushaka kuza muri genge yawe. Ugenda umubwire ko ugiye kuva mu ishuri burundu. Sibyo?
Yuti. Vujeshe. Ishuri ndarirambiwe. Nakanya uratashije zisa yine. Ishuri ngiye ndarirambiwe. Zakwice babibone. Ishuri rarirambiwe kano kanya. Nawe ushaka kuza kujaja wirigura hingara. Hinga amasuka singiye nashobora amasuka. Zakwica ubibone. Nyumvira wallahi. Fata isoko uja guhinga vuba. Nyumvira ndagasa. Ndagubishaka. Ngwere kizo nagukorera sha. Ako wongere kunkorore kizo nakinara zica. Ushaka kuzanyica. Ushaka kumva umugongo. Ushaka kumva umugongo sha. Vanyine tu. Tuza muse. Ushaka kunyica. Ngiye kujya muri genge ya Jafari. Ngiye kujya muri genge ya Jafari. Gerenge. Ngiye kujya muri genge. Zirenge ni igiki? Genge. Ushaka kuzamena agatuza. Gerenge ni igiki? Ndio ku. Shiro gute. Niyo ngiye Wanyweye ibiki? Wanyweye ibiki muhungu wa? Gute. Wanyweye ibiki? Reba hano. Ndo wandenza mama. Reba hano. Wanyweye ibiki kano kanya? Mwana wa ubaye. Nizo ngiye kuzaje ndaza. Ubuzima. Tuntu natwo. Dore. Urazibona bye? Shaka kuzanyica wowe. Oya ngiye kuzajya ndakubita utuntu nanjye Jaffa. Nshaka yuko Jaffa rituno tunyigisha. Izi bazita izinzo. Wanyweye ibiki? Wariye kwanje. Bino bintu byo kwandika gutya ngenda birambiwe gutya. Shaka kuja muri karaba. Uja mu makaraba bayita genge. Genge yibi. Tunzi. Ushaka kunyica gutya. Gutya ko byayesha. Gutya. Mwana wa. Yakunyica. Ibi nibyo nshaka kubamo. Ibi ngibi gutya. Nagutya. Ibyo nibyo nshaka kubamo sha. Gutya. Mwana wa. Gutya. Aya mama. Ujye kuba warambaye si ni ibiki nagiye ndabana na Jafari. Dore pa ubundi ibintu ibyo nshaka kubamo. Nahibye fata n'ikaramu yawe ni yawe. Yo karamu nayo nshoboye. Wamusonga. Sunyishe. Umusonga iki? Ngiye kuzana. Wafata ikaramu yawe. Ngiye kuzana onkere wawe. Hajya ni moronkere. Aragutayanga. We ndareba icyo uramwibwiraho. Kano kaze wabo wigize. Mbeze se biri gucamora. Biri gucamo kabisa. Bamvunye umuganga rero. Yagenze gute nyine kutari kumbwira? Ndagiye. Ngeze muri Goyiko. Hepfo ya Cyakigo ndi mu murima mu bigori. Muhungu wanje ashitorota ishuri. Araza ati pa wowe yiki ashaka kumfata mu bitugu. Abafite Amerika ambashe mu bitugu abangubise ngo niba ari kariconyoke niba ari goferi niba ari iki niba ari wakofe imbwira nyine rasa ku jambo noneho niba yanyweye ibimuge ibibule ibiyobyabwenge byose ngo yanyweye none ejo ari kunderura agacinya mu bigori nawe ubwe ati ndakuregera anko wawe
acinya mu bigori se aje gucinya mu bigori ngigifuka cya kilo 100 aranyise amvunye gufa amvuna umugongo ewe anyukiyeho arangubita aramvunagura aranyishe kira cyane kiri kumva kimeze gukura bikimaze ngo kumva ngo cyabyibushye ariko ngagiye kujya muri genge ngo ngagiye kujya muri genge ngo yibyihebe ngo wa mwana wo kwa Munyakarundi niba ari kwa Munyakarundi cece na kikirara kimogurumage cyo kwa Munyakarundi ngo cyitwa niba ari Majafari nimba ari kidango ni Jafari ngo rero ngo byo bizamfatanya ngo na maangere ngo we ngo bimunaza ngo bikubite ubu kiranyishe kingize ingongoro byose nabyumvishe nibyo cyagukoreye igisize kigeze kinyuze yari mu kabimbiro nimo kinyuze kiri kwirukanga ariko sinzi niba wagishikira akukira kwita jiwe umuvuduko wose yaba afite sunzi sikera ngikina muri karate umuvuduko nari mfite nagarantsika wowe kiyorere gusa ibintu kiri kwigira agatinyuka gakubita se ise wamubyaye cyangiza imbombori kira cyane ariko cyarasoze ewe ngiye kugishyira ku murongo kiri kwitayanga kwanza aranasubira ku ishuri kikagira izabindi byakungufu hosho arasubira ku ishuri kiza hehe ko cyananije ko cyananije Jafari ekomera situva turi hamwe mu kanya sigomere uzi ibintu bibaye cyazondwa singe ndaganira nawe ru kagasaza kanzanyeho ibintu byo kuvuga ngo kagiye ngo kunsubiza ku shuri gise gahize uricyo nje ndi kumukora papa none ndamusimbukiye mu kubita igipfunsi wallahi unumva isagwengera ngo umugongo urawuvunyesha none si shara kwigamba ubutwari umaze gukubita se ngereka ngubwire rero nje nubwo ndikirara nge kuva kera kuva ku ntambwe ya mbere nge no bahaga umubyeyi urukumva nje nshobora kuzagusimbura ndenze rero ushaka kuzansimbura ubifitiye ubushobozi se bukeya ubwo bukeya rero nabwo nabukwawe wowe ubaye utanaragira no muri gihe mutangiye no gukubita umubyeyi ni umubyeyi 50 yo nguha 50 si kari make 50 ku kwezi uzatangira na 50 ku kwezi ari gihe kizagirigire no ku 100 kano kavyu waga komari uretse gato wacyana wari kibyo urimo byose uziko buri yari uzikari reba uburyo wamuhamuye yakazana ibintu by'ishuri uburyo kagasaza kirotse ariko wacyanawe niba utangiriye kuri zwo nanone kora bake baradutinya power bura wenda kwemeye power and ndakwemeye power zawe burazirahambaye kuko siko wamenya ari gitiye ni ajyanye na nyamuri gita kamaze kuntinya uzajya umuntu aragasho umva gutya hari ibintu twaraye ducomoye goroba ahubwo reka mbe ngiye tugiye kubigurisha uragenda buke n'isoko ngiye narizana dore nagenda na gutya ngahita nkwambika ingofero urukumenya ubwenge sawa
Wacana uje nabi niba utangiye kwitwara ujya. Ushatse nanjye ko kwitwara nabi uzika mubaza. Uza abantu bize bari hano hanze babuze akazi. Babuze akazi. Ni ukwihangira imirimo nge nshaka kwihangira umurimo nkigira mu mabandi. Ukigira mu mabandi se mabandi ni umurimo. Nuzi iyo bashiye umunsi umuntu ntago babona amafaranga. Wa Usama bin Laden ntago ubona ko ari bo bantu babakire twumvaga mu mateka. Bin Laden sindi yapfuye wacana. Yarapfuye ariko nyine yari afite amafaranga. Nawe rero nuyagira ugahita upfa so guzunguka. Uvuga ko nayagize. Nusi nubaho ubundi nta mafaranga ugera wewe bizakumarira. Ushani wasaza. Nusko ko hatangiye gukubita ko sha. Yarakunzana yiza kujya kwishorira ngo mufate ikaramura. Urajyayo rero. Naho ndajya. Ndagufungisha nutajyayo. Naho ndajya. Urajyayo. Kumva. Urajya kwishuri. Ntushobora kunjyana yo njyaneyo. Nusi byo uri kwigira byose ko Jafari gucya amaze kuntinyura akambwiye ko ngomba kurivamo. Ako Jafari mwaduhuza gakwere. Jafari ni uko kuraro. Jafari wawo ndi umwe ku mubumbi wo tozi twese. Uza amahirwe mfite kuba yankize muri gengeye. None ngo rukuza kumbwira ngo njye ku ishuri we nawe uramuvi. Umuntu ari kugusatiza urupfu none ukwishima. Ajya wiza ngahe? Wiza ngahe? Nizi yose yarambaga kuko nta muntu w'umugabo. Uri umuntu w'umugabo ariko nyine hanze nta mafaranga ugiraga. Ngomereza senkisi. Senkisi zikugirikira ujye kwegurura. Nge nguhaye iminsi 5. Uzansabe uzajya uransaba 50 reko nazabigo. Zabiba na mafaranga yawe nshaka. Mafaranga si yavuye mu bugizi bwa nawe nayaguta. Nanjye nta shuri ryawe nshaka rero. Jafari tugiye kubona ibintu yakoze uriya mwana. Ngiye kwituma iyo genge yabo yose ndabifungisha burakeye.